Omushobozi oyisira abaana be yamanywa nka Wilson Kiza omutura wa Ngogoma omu ruko gwa Kinogozi omugomborre ya Buhimbo mu district ya Kikobe ogwabira ryo omushobozi w'enyama omu katara ka muhanda ogwa Duhaga omu rurembo rwa Hoima. Nikigambwa ngu Kiza arundi n'abaana bona bana yabatwara mu cyaro cya Ngogoma nuko kubahereza obutwa n'icupa ya soda buri omwe nuko bashatu bakaferaho bwa nyuma yo kwirukangizibwa ahirwarre rya Hoima. Aina abana baye abakwasire abahayire obutwa abahayire ngezero kwetolereza chance yampa nafunaho umwana abayira kena amani omukuru yansobora dadi atwegombi toko yatwikaliza yatuhububazi yatugamba gukize nkoho umubazo ogwo bwabayina agubahanya mukabakaguza agubahayira atanti atabwirege mu maizi buli gwo buduliduli bwa pinki yatuhereza nitunywa nti gukize nkohoro kandi yakire yatuhereza ne soda tumaze kunywa guli nitunywaga na amaizi namugambe yahatibu mu mazire yagamba ata yatuihayo twagaruka muka kyonka itwene tugura tuli kubi. Abana bahiro obutwa harimo w'emyaka 14, 12, 8 hamwe n'etano bwa nyuma na waye hiro obutwa bitaho turugambire ebi hatarya hirwarro erya Hoima Regional Referral Hospital aha kujanjabwa oba kuba haruho kutakenga abantu lekabuweho musinge kandi oba kuba haruho ensonga ku bantu abakuru nikensonga tuzisotinge kaito abantu abakuru atali kuitahiya habukuba kuitahiyamu abana tukuletereza amaziga ihanga lyona lyerifuerwa ati nkakino kibeyo. Wilson Singoma nagira ngu Kiza akangana n'omukazi we orukutura mu cyare cya Rusaka Ser omu division ya Hoima East bitu ngo mukazi abire nakira kusindika abana ngo barebe hishebo. Omusajja ono amahura agayizire nti bakuzoka bakawukana n'omukazi omyezi kamukagera biri so kikusana we kiniga kyayakihireyo ngo omukazi bakawukana nibo atwala abana ababayito barumye omukazi obakiki ekiki kiresere nibo kugamba nti abantu tulina kuba bobwegendereza na munumba na bayitu orabo oli muzaire manyo omwana gwa ino bomezi hataligamba ngenda mukole kyo kwenda kuruka kuzala ikintu ekyo kindumire ensonga zaitu tuzifuere muga tikiri kirungie kiniga kituhingura ine kityo bazaire oba abantu itwena kutukali hano ekiniga kibi abana bali bana habwa kutingambira baire violence timanye ensonga zabo kyonka abana tubalekiro bugabe bwabo nka abana habwo kuba haira abana obutwa wakazara abana abaiseti bakazaire tibakabo baboneno bulungi bwo kuzara kyonka abana balotu kusasa nka bazaire tukunura emirambo abairege bana nyenki akarabwiro no mirambo jamuteka ko tujamuteka ko emisango enjao naye kati na dala omusango gwa kugeza ko amisi omusango gwa kuta. Well, this is pure murder. Kati umuntu babasa abana benga kwa police tuchate kye yakoze kandi betunakakasa yenyine kye yakoze kati tujamuteka ko emisango enjao fayiro ya tujamugenda mu DPP yajasalaho emisango ya kumuteka ko obwa hato mwana omwe na nishebo nibo barya hirwarre rya Hoima Regional Referral Hospital omu kujanjabwa gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.